Bera asubiza ku ruhande. Eric akina na mugenzi we Rutanga hariya ku ruhande rw'ibumoso. Azamura set! Attention! Ulimwengu Jules! Akaba amaze kunyaganya urushundura Ulimwengu Jules. Centre nziza atewe na Rutanga Eric. Umusore agenda amakosa umunyezamu utabasha gufata umupira neza. Jules ahita amwerekeza mu rushundura. Turakoze coach kubaha amahirwe yo gukina umukino. Burya byatangiye. Eric kapitene ahereje mugenzi we Eric Rutanga arazamura ariya. Umunyezamu agiye gufata arazubara gatoya. Abakinnyi nka Mable hariya na Isa bazubara mu hariya ndane umupira ushiramo. Uwo musore w'umurundi ni kuri akina ubundi. Muhura ava muri file. Aya tayari polisi wanaandika bao la kwanza. Raia kumradhi wanaandika bao la kwanza. Ulimwengu anacheza na Bukuru. Pembeni tena kwa Gilbert. Gilbert atoa pasi kula. Ulimwengu bala pili. Kocha hapa anatafuna aibu, anajiuliza vipi mbona tunapigwa kiolela hapa. Wamecheza vizuri leo. Mpira ukaja kumpikia Jules Ulimwengu bila kupoteza muda. Akaweka mpira kimiani. Ndani leo. Polisi hawajapata chochote. Jules Ulimwengu. Bao lake la pili hapa. Kwambia hapa polisi hawajelewa nini hapa. Wakati shabiki wa leo anaendelea kupiga ngoma. Angalia jinsi mashambulizi yalianza. Jira alicheza pale na mwenzake Bukuru akamrudishia Jules. Alafu mpira ukapigwa pembeni kwa Gilbert. Alikuwa ameshaingia ndani ya 18. Huyu ni kijana mahiri sana kwa kufunga mipira akiwa ndani ya 18. Katika goli 20 alizofunga katika ligi kuu Azam Rwanda Premier League, magoli 18 yote aliyafunga akiwa ndani ya 18. Angalia jinsi walianzisha kweli mashambulizi wakionana vizuri. 4 5 attention Azam Sadam arajiye Sadam Arinji After 21.1 passes, the boys get on kicking the ball, giving a slight pass to Sadam. Beautiful and well converted. 3-0. Rayons ball 3. Police hawajapata lolote. Imerati tatinyo njera. Sadam arakunajie. Yachenze wajangwa araheza shiri. Arapasura mwana wambutse ishyamba rya Nyungwe. Aracenga ari ndani. Agatego kubwenge. Agatego kubwenge yari Sadam. Kanu kubwenge yari. Ahita kwita dances iwabo. Eric akina na mugenzi we ariya kwa Usabimana Olivier Katerebe amushyira hasi. Katerebe ni amuvandimwe aza gushyiramo akantu harabyibuze babone igitego kimwe. Maso araye cyane. Kungu wa Rayon Sport baramubabaje.
baramubabaje muvandimwe na Kevin nindutera katirebe Kevin ni muvandimwe ko bati wowe shyiraho ngaho warayemo muvandimwe mpira hariya yawuteye hariya nibyo mpira agezamo itani n'igitego hariya cy'amuvandimwe igitego arokuru bagiye bakina hariya ufura yabonetse mu kanya gashize hanyuma umusore muvandimwe yaza kuwunobekamo indani cyane yawunobetsemo igitego kiza kujyamo hariya cyiza cyane. Gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.